Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo itaalawas anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manayd. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaang ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka no ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan iti ayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintraak iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay manenday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di a tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manayn. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di a Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanab na iti day di a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo tamakita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdagdaton ka di dayjay a Carlo ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod, kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang, nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta, nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyang tabakita kaon. Ure addan edad jo. Ubing kayo pa'y lang, nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makityanda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat ko nga wisan. Ada nga min napatag may bagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan ka ti amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasa ngamin kanyak ni Ellen, nga ararmam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babae nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Day tangaro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damagag kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita kan kwa na anakaragragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige,
panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amaamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diya maawatan ti bagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka diti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanong amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Sana bala? Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag baga daytoy nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Adda na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi? Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Amang ano dya akong makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo mat dita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa dino tayo ti may sa tao. No talaga amayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayam ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adaman gayam damagak, napan ka di ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadaakan ka amapan kamin iti Pierre? At da kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta. Nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Likli kam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawatak at ulbod da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaom iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karoba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinungbatam adagos. Kayat ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mat numapan kayo kadag iti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, kami kadagiti agkasapulan. Amangan no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tati aramiden mi, kadagiti kakadwak. Malangan o din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Unahin ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalem una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manungay nga oras akas to'y nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na ma. Aya? Ay, kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti araramidan na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkungarod ti saritaan da ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Mangladda kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amang ano kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito nga isla. Mabalin ka di ti rumar? Mabalin, nga iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito nga isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, anabayagan asiman. At dapat ka nung nakaalay ti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no, ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha. Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na a number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito'y balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo. Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay. Makaunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unag ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti CR. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga rod. Inawagan na ka din ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak ngamin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidagmat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak ngamin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Day tangarod mati atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office at daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amaamuam? Kan kunada iti post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan ngagpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo itinaudi pa nagsarita mi. Basit lang day abanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, intong maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko, nakarubot ka man. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita, tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten, awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nga ijayak amangal daw. Makipangana kun kankwana. Buwan anak ko, siyak tun tagluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mo't naglaba. Imayak, tapno adamot ka sarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmaritesta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbaglakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak, nga awan ka sarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da na Norma, idi lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no imisam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumiksa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mat ti pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kaw. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kaw. Agda naglakit day no di na ammo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, una ron. Iswarong banglaan. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitim nagda. Nukas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gaham ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nangguna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't ganot amin nakigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas na diyay na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, yan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan.
asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka dimot, Ellen. Awan pa panak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayan pa pa na. Oh, apay ama ikulkulang ka, anak. Kwa nanang, idi ngamin nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Ama nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka, amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo't tinang ibagbaga akbalasang kaw. Apay ka day? Mas da awak ngamin. No apay nga amon ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapu iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nakijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan ije balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak, dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo. Apay, anya ti dakdak amateman ng Rona. Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti baket ng agmaymaysa. Naragsak mat ti baket. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag. Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudin. Oh my God. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos ke. Napanalat ta kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Dijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo iti napasamak, manang. Siyak ngamin tinangibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona.
piso ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Saan na bale? Taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya, kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang ti rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo't no dam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid dita into nagbakasyon akton. Agkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na amang ikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada as siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa, nang runa kit adamot itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa ngamin di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo ti materyales. Patakalan nyo, kayan patarimaan nyo ti balay. Jay daduma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak, nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaing nga agpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurnon, tada isagsaga na Sa bagay, no mabayag adi ta agbakasyon, mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod nung ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. No adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amangan no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat a manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka din ba di amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yun. Jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Saan masapul ang mapanpaylaang iti doktor? Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tamanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sabali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaak. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanyak. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla daman ang papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay maysa. Mala, ingka nga rudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod nanang, panawan kayo pa'y. Sige, ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Eh, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apud no asarita. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumot siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sakayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damot mo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista di ta insend ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapno dan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo italawas a napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wan anak. Nagadumat dyan listam jay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak Nanang. Padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala, walay da kayo mananang.
Ilis tayo mo, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat agawad. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wenanang, apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Arayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kitaam ti anak ta! Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakigtot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta! Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganag. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga agliday to day jay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumot lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay na, day tatisang kay bilin ti anak ko. Maday, tidaan at ang kitil, PJ. Saan kamintun nga agusar ti kasta? Agusar kamin tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw. No adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak iti ospital. Saan amatagtagare. Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti Rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti Rupa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admeten. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot tigasgasat na pimanen aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti uneg ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, papayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dakdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lakit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladingi? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti Rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyen pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay, impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Anda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamat nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo ti bil tayo. Sino tinang bayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Makariknaak nga ruden iti bain. Mamiris mo mo't siguro itan. Amadi iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adimon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot anditi silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawat itaw kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbiti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ay, saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli ang masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, gasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibak kan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, Ay, si kang raw din ati besman ko. ay may mayat pay. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amang mangan? Sangit asangit. Kas jay lang aro din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay siled na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawaid, kat maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa kan ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kuan biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay akasla da birbiro ka? Kita man no dapay di ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Si kamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsina tapay dito'y, taadamot biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong ha? Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tulat tayo ijay balayo. O sige, namnamak day ta. Adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jay. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timbalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balayda. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana, nanang. Amangan no kastalaan ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di ti indagas-dakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na.
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay estate side mat at chocolate. Dilata kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaod dyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga'y tilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaamo ka yun. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram metan ti lubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ko, anak ko. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibuste na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanor. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay ng Alice. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awam mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang-tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mata nangala da iti kudil iti taddo maapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Mga no, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing kan o ti doktor, amo na ti aramiden na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat kan ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupa. Isungurod ti impaalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailan at apet siya. Siganton ati mangilanat iti pitsa, sweetheart. Sige. Ay ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan
Teng-teng! Rab-rabi nga, ungit ka lang ungay. Kasado ajak agungay. No binantayam kumajay manok. Saan ko maakapikan asukar ti sidaan tayta? Day talaki manukin ti pambantaya ka. Iso lang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga dadi tarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas. Imbes ang naimas kumamot ti sidaan. Sino nga tayo? Tinangtakaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y atimbakder kin ni Kwarog dito'y panganan. Anggam si ka, mangmangan ka pa'y laan. Ay, mabisi na ka, Rod. Ay, huston. Saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Ay, sumardeng ka nga rudan ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y day ta sidaan. Imbag kumamat no tarakan mo dayta. Kano tarakan ni Kwarog? Sigurado ka at tarakan ni Kwarog dayta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apiyak amakitak. Mabain na nga agpakitakan ka. Sikamot. Ay, kayat mo ta ikalkag kukan ka na ito kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Paray, dan sa birbiro ka mamanok yun. Bareng mabirokak pa niya mapukpukaw ang manok may paray. Awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lamumot paray. Nungay nayaw awan. Awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Kastuyak nga agingat no naimas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimasmut ko mati sindami ka nituyang ka. No sana napukaw di manok may. Amumutin ni Kwarag. Alis to nga agdiskarte iti sidan. Manok ko naman. Ay, talaga na laing dayjay nga kaanak ka. Apay, anya ti aramida ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isu matlagayam asiripon na amin aparaangan. Wala. Imbagak akitaan na anaimbag no nayaw awan jay manok may. Adang amin ka ti agal ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno day tamaray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga da mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Kita man ni Badong kumarinay. Napanmutan dita balay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sa tarakan ni Kwarog ang manok. Muna ayaw mo ti agtarakon dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabadaong. Kita mumlatan Ay ayabak di manaw. Manaw? Mang saksakuro kay ti manaw. Wala, ada mo lang saksakuro manaw, Kwarag. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw? Kahit awan mo makita ka manok dito parangan ti balay maw. Manok ti karuba, tatabadaw. Kasta gayam, kahit no mapugpukaw yung manok mi asidaan mi kumaitirabi ay. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabadaw? Hangam, kasano ay ati tarawak di manok yaw? Kasyay! Ha? Ay, saan yung arud ang manok day jay Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya? Nabiro kam jay manok, Badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Iso day tatag parpari na kanyak tuyang. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot atarakon. Binirok ko dita kabalbalayan. Mawanlat In-report mo kuman akin ni Kapitan.
Ay, awan mo la Serbina. Uray may report mo kinkwa niya. Tapno ba unan na dagiti tanod na nga grunda? May samo day takwaraw akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakay. Sana si Dain. Ay katwa niya. Anya pa yun nga. Ha? Awan babain da. Aguray ka. Manok kanukay tisinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon, badong. Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin ah. Agpadata nga ta. Ay kit ibagam ah. No niya day ta pampanunutan. Sindadan nga aguli tagjay manok ta. Nah. Agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Inkakidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati ang manok. Si dain takiday, ta mga numapukaw tumanay. Ay ka madamdaman na. Inka pa'y ikulong. Ala, inka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay, tay turog ko man biyay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Aw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apa nga, main? Ay, kasla saan mo akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang matiadda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak ag tilayo. Pagtiliwab? Di talang. Sige, ag subliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaadakan. Da. Kala at anaragsakan ka idi nakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makot. Da. Darasem ti umasidag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laang. No nangalaan na iti dayta amanok, abit-bit na. Batang! ayunay kami tay. Makapakigto mo na tabugkaw mo, Mike. Kunak nun napangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kita ang gemadaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungay. Ha? Awanan ti sidaan ta. Mapay nga awanay. Napukaw na. Sindante sa balay. Ay, sana na nasaya dahi ito yung mapaspasamak to yan. Makaungot ako na talaga. Eh, pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungot agaya mo, pare. Ay, da. Hanya tisid-siday niya. Ay, naimas Kano karni ti manok. Na. Integ ni Kwarog. Napukawan kami manin iti manok, pare. Ay, naminduan Ay. Kahit amam, ti marikrik na, pare. Anya. Manok may, dahi tasid-siday niya. Nyate kong kunam dita. Di ka payagdamag mo no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na asid-siday niya. Sida kalangan na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amo kay. Ay, mabiit lang wun. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kani Uncle mo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni aw. Na, balay matdapari badong dayta ito tudom. Kasanumat nga, main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manok. Una, apay ngamin asandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mangamin wen nga rod Bye-bye andamot ngamin nakawara. Ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan amabalin basta tiliwen latan. Ta saan mo mat nga rod atarakan. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na abay-bayan nga kaiwara dagiti manok da? Apay, Maray. Pudno adi Kwarog tinangala kadagiti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray.
Isugayam ti sinsinda da maribanang. Day, nangag ko tinagan ko Na, kasla ka mo angin akilatlatan na nagparang maribanang. Pagsarsaritaan daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya maray. Mabainak nga rod. Isong agkidawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun ani kapitan. Ay, katamin dan na. Wen. Sukatan mi day jay amanukyo, marituyang. Ay, rumbang laang akas na ti aramiden yaw, maray. Nagkukulbet damay. Na, aya. Ay, nangruna jay maikadwa. Ay na, dandan ni na ipurwak ti pustisok ang nagsida. Siyempre nabayag gayam at tinartarakan me. Inres-reserbabay, idisidahan me, awanag. Nyangay, dinusam ni Kwaraw, paray. Amo mat a pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, uston. Kita mga menu niya ti araramiden na. Ayan na. Day kayo. Anya teraramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis Community service. No kasta, pasit ti dosa na day ta. Awin, tapno di mo ibaga agapo ta ka anak ket jak dusan. Kit kasano ka ngay mait, nagsida. Agmultak mo't Nay, apayakas la na tipingan day tapos tison paray. Nakulbet di manokyo. Nataengan nga usto. Day ta ti dosam. Na, agsida kan to mga mintisan mo atarakain. Ang lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam day ta iti manok asaan mo mo't atarakain paray. Unak man nung nakaluto ka, bana? Urayak nga rodya iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. Ay. Mga numanok man ang dapari badong ti isang peta. Tsak kaya tintak sida. Ay, nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengken? Nateng. Pure nateng Katuan Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong di kanal kagawad. Adun sa pay ti ipaaramid na ken ka ni kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kini tata ba daw? Ay, Kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sa balay. Talaga nagtaraka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno adaparchen asidaan, numakasid si datayaw. Badaw, ayan na nga, di manok apartsyenta. Ay, damagan pa ilang. Awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Tiniliw da manon. Hinggang amin kita ni di kusina Hingkulong ko ni di kalderaw. Itay pa ijay. Pinarte mo di manaw? Kato na. Si dahin talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda partin ta no makasidsidata. Ay, kabaranggayan di ta kabildatan. Agtaraken iti dingwan tapno adda sidadaan asidaan. Asaan ket amang tiliw kayulatan iti diyo taraken. Alasigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay anak ngi namat dagiti lakom marikwanang. Dinamag mo amin a presyo dagiti lakok. Ita ibagam anangina. Talaga ang imina aminin ang magagatang ita. Dayta sardinas, 25 laeng ide. Ita, 30. Idi pay laeng nabayag a panawon dayta a presyo. 50 laeng mat dayto inted ni Enteng nga igatang ko. Anya laeng ngay mo ti magatang na dayta 50. Ingka panayunan Ay una yan ni Kapitan. Naggapukan sa mo di tatirsina ni Marikwana ang maray. Wen maray. Ay, nagnginginan dagiti magatang di tatersena na. Isumulagay ang nga awan igem mo aginatang mau. Ay, kasano agumatang akat kurang matoy kwarta. Mapanak mo gumatang. Ingka maray, bareng ada magatang mo. Agda magak iti presyo dagiti lako na. Ay na maray, nagngingi na amin na lako na. Dinan kaya tagpatawar. Wen nga rod, iso adya ko nagtawar Sika maray, padasem ti agtawar. Total, dahi tamot ti paglaingam, ti agtawar. Makadlawa kun amaray. Itay kapay adamag iti presyo dagiti lakaw. Kahit ibad budget kung arod daytoy kwartak. Inrugem adinamag no sagmamano ti lakok akinday. Simmarono dagiti tinapay. Di na magkupay no sagmamano day talakom akrispap. Kat kunam ados ti maysa. Kunak mo, apay ang nagngina nakulbo mo dagitan. Kat anya ngay nga ti kayat mo, ipadawat ka dagiti lakaw. Patawaran mo tamaray. Piso laang ti ganansya kadagiti alakok, tawaran pay laang mo. Agpatpatawar ka mo iday. Ita sana. Apay ngay. Ay, sabalin ti panawon ita. Nangina amin nun. Jakon gumatang. Kalpasan adamagam amin a presyo, ita saan ka agumatang? Saan nun? Ijayak sa bali at tirsina gumatang. Ay, makaungetak no kasta ti style yaw. Saan kayon nga umaypay dito tersinak? Ibaon ka kwa raw. Una ang kay, ang masapul at ang danan na. Ay kay una. Sa dino ti pangibaunam kanyak. Ay mapangkay tersina ni kagawad kwa nang tagumatang ka iti pumada. Tawaram. Ay kat una ang kay. Di tangdan ko ngay. Umanay mo't siguro dito 50 tangdan mo. Umanay day tananggal. Imbagla pang loud. Mala, di mo liplipatan at tawaran ti pumada. Sa anak mo't analay ngagtawar ang gagil. Ang padasak Ay, anya kat tirurod kon aya. Naperdi man ti aldaw kon. Abay ngay, nakamisut kamay kagawad. Dagita aggatang anausem nga agdamag-damag iti presyo gamsaan damot nga rod agumatang. Ay, talaga makaparurod dagiti kakasta customer kagawad. Mabanugak amang ibaga iti presyo tadamagan da amin. Kalpasan na saan da agumatang. Ay, sa anak akasta kagawad. Sa baliak. Nasaya at nukasta. Daragsakak nukaskan ka ti customer ka. Anya ti gatangam. Imbaw nak ni uncle ko agumatang iti pumada na. Adala ko ka pumada. Sagsasangapulo a pisos ti maysa. Kunan ni uncle ko atawarak ka na. Mabalin a 5 pisos. 5 piso? Awan pa iti puunan. Ay, kasano ngay nga ta? Kat 5 pisos lang mat dito inted na paggatang ko iti pumada na. Unay mo't ni kapitanan. Kasla agdadamo nga agaramat iti pumada. Saan nga rod ang mabalin jay tawar ka? Ay sana mabalin. Ibagam kan kwa na dayta. Sige, ibagakin ko na. Ay, kunak no sumaya ati aldaw ko. Saan mat gayam? Ad-addaan na pirday. Ay,
Makaungat kan samot tan kagawad. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga style yo nga gatag. Nukas na. Idayak langan sa bali ati Rosina nga agpalawd. Saan kayon nga agsubsubli pa dito'y tersinak? Pirgin nyo lang ti aldaw ko. Ay, iyawat mo dagos ti ginatang mo apumada. Awan nagatang ko ang gail. Anya? Apay ngay? Saan mo takayat ni kagawad ko anang tagpatawar? Ay, imbagam kumaasyak tag pagpagatang Imbagak mate. Ngam di nalat takayat. Ay, unay mo day tanta di pagpatawaran. Inutan nakpay Kinusilapan nakpay. Pasensya mo ta, baak ngamin. Saan tayo na mapan gumatgatang iti Teresina na? Nakaungungat mate. Ay, sanak nga ibaon-baon amapan gumatang badong tadyak kaya. Nagasidaglaang mo dita paggatangam. Dita lang may tayo ni Marikwanan. Ay, oray pa'y asidag ta nagsungi day ta kumaray. Kitsi ka mga ngamin. Basol ko kidain. Agdamdamag aklaang mat iti presyo, makaungat kidain. Kahit kasano nga ron, no di mo kaya timapan gumatang iti bagas. Si kanti mapan gumatang. Di mo laam mo ngay aywan na ita kumarim kay. Apay kumangay ay wangay. Kitap no rumagsakit patawaran na kayo Kasjay. Ginusilap kami kiti Ay, madanagan akman. Ay, pakadanagam ko ma. Saan akayat ni kagawad kuanang patawaran jay lakon na apumada? Day kalaang ti pagdandanagam. Ay, amom ajak agbyag, no awan pumada ti buko. Lana amun Naa, ay anya kamatin. Anyat pa nagkunkunam iti buko. Chip! Ay, ambom. Ingkari kon dito'y bagay. Asaan akon agumatang dita Teresena ni Marikwanang. Ha? Apa ngay? Nagsungit mo. Agasem dya imbaga na kanyak idinao di anapanak gimatang ijay Teresena na. Awan kanot magatang ti 50 pesos ita. Naungat Ay talaga. Naungatan ni Marikwanang. Ay, agbabaak. Ad-adda nga umung-ungat. Nagadumat dita at Teresena apaggatangam iti pumada. Ijayan at ipaggatangam. Kababain nga ron, mate. Anya laangan ti maibagana no ijay sa balit ti paggatangak. Kahit naungat nga rod, di napay kayat ti agpatawar. No agdamag ka iti presyo, dandani saan asumungbat. Payan nakaigam kay ti supa, tataba daw. Paano man gumatang iti bagas iti Teresina ni Marikwanang? Ay, saan ka mapan gumatgatang dita? Nay, apay nga agpapada kayo iti ibagbaga. Kastamot lang timbaga kanya ni Tuyang. Naungat ita ni kagawad kuanang. Wen ata di yumut ammo nga ay-ayway. May ayaw mayamot day di abaak. Siyak, timapan gumatang tay ayway. Kitak man ayaw. Ay, sige man pare. Ay woman, ni kagawad ko anang no talaga kamitlaan. Ay, katwa na pare. Siyak, pa'y matikunan. Ay, narigat, no kalkalabanin tayo ni kagawad tawan pagutangan. Isumay day tatikunak kinituyang ka, pare. Ala, ingka nga ron ay wunan. Saan ka nga umay dito Teresina kabadong no umay ka lang agdamag iti presyo? Mabalinti gumatang, maray. Gumatang ka? Bagas, tigatangag, maray. May 1 kilo lahat. Kasta ati gumatang, saanan nga agdamag iti presyo? Apay agdamag agpailangay. Kitamukmit analaka ti presyo dagito'y alakom, maray. Talaga, Mad? Pagpangpanginak, aya. Maray. Adan sa mangmangag ko ato ka na. Ada aya, Mad? Ada, maray. Kasla kayat ko ti sumala. Nay, agsala kamot nga agpayson. Mayat may lang, di pa nagsalak, maray. Ay, mayat. Nalaing kagayam nga agsala. Ay, kahit palakpakan ng arudi na, maray. Ay, katuan palakpak. Ayaton, paray. Nakaisa may ni Marikwanang. Ay, nakita nga ron ka sinalaan pa. Kinuoray lang naglagto-lagto, paray.
Sa nabali ata napaisam mo ni kagawad ko nang. Ninayunan na pa'y daytoy ginatang ko abagas Ay, mayat Imbis na may sa kilo lang, inaramid na adwa paray. Na, makitam dito. Mayat gayam paray, no naragsak na aglaklakaw. Sana na iba? Ay, mapanak man mat. Barang ada discount ka no gumatang Nay, kapitan, apay nga aglamang ka dita. Titwa. Titwa. Maawata kon. Umay nakpagkatawaan anya. Una, titwa. Partakan. Titwa. Na. Ay, ala, katawa aklatan. Kababain mo't kan ka. Ay, kasta. Katawa ka. Ay, di mo bagay nga minti na kami suot. Ay, naglahing kamot gayam nga agpakatawa, kapitan. Kan madanagan kami, no na kami suot ka. Kasado, kapitan, kat mabanugak mo't kadagiti umay agdamag-damag iti presyo. Asan mo't gayam agumatang. Ay, gindada, magdalaang Ang anusa, takas ta talaga ti adatersina na. Ay, agyaman na, kapitan. Tay may pinakatawa. Kat gapo iti dayta, ikan ka iti libre, apo madam. Uy, bayat Ay, agyaman na nga ron Di adda ka nantan nga agmalmalim. Inutang mo kin ni Mari ko anangan niya. Anya nga inutang? Hinted na, di may sa kilaw. Intid na. Kano nakaungungay mang tagkidain? Naungit kada kayaw. Ken iso ang nakaungungay. Gapo iti ugali yaw nga gatang. Tumanawar kayaw. Dumanamag kayo iti presyaw. Kay kastamot at talaga ti customer. Agdamag iti presyaw kung nagtawar. When imbag kumamit no gumatang kayaw. Ipakita yo pa nga ijay sa bali at tersina ti paggatangan yaw. Kahit mayat nga ron ni Marikwanangan. Mabalin manan ti mapanumutang. Ay aguray ka pa'y mo Umutang adagos ti planom nga. Mapan ka pa'y gumatang Imbag atadan po, madam. Awanan problema. Natarakiak mo nun. Kat kasanungay, jay impagatang ko asidaan ken ka. Ay, wunan niya. Apay nga, nalipatak mo tayo. Sapay nakaungunget ni Marikwanang. Saanin? Inay-ayo mo ni Pari Badong. May ayo yumot ay tiba akas ken kwa na. Ay na, ingka ngamin gumatang. Kapno mapanag-nagam ti imbaga. Saan ka mo't siguro nga agdamag iti presyo, Marituyang? Apay ko mga agdamag akit nakasurat mo ti presyo. Sinurot ko lang ti balakad ni kapitan. Tag-price ti awag iti dayta. Ammo ka, day talaang jaki di amount. Kitaan nyo lang ang tinakasurat dita, presyo. Ay maray, day to'y man tinapay ti gatangag ta 2 pesos ti presyo na. Naglakan, jakon matawaran. 2! Adda ayamot lakok at tinapay at 2. Sika mo, Mari. Di mo kitain ti sursurat mo a presyo. Daytoy naglawagan a 2. Sana 2 dayta. 20 pesos dayta. Di mo aya makita kat ada kaabay na asiraw. Ay, jak nakita na imbag. Kunak ano 2. Basaam analaeng. Sana bali maray. Gumatang aklatan tada mo igatang kaw. Imbag lang aday kapi, mikin ni badung kaw. Ay, kasta ati gumatang. Saan dan atawaran? Naragsak ti aglakaw no kasta. Nakaisa mo ni Marikwanang. Masayat mo ano kasta. Makataw-tawarak itilako na. Ngam linapdak tirik na. Talaglagi pagjay imbagam kanya. Way, saan ka pailang agtawar? Urayam, amayat ton, tirik na naking ka. Una. Nalakalang mga aywan ti bakay. Ano sampay lang, ti mapan gumatang. Saan nga dahi tatawar-tawar? Way! Uy, sa dinuay ito ipapanam, Chip. Yung baunak ni Uncle Inting nga gumatang iti sardinas, tungan. Siya ko na gumatang. Ay, sige man nga raw. Mga no tawaram kat at adya nga gumura ni kagawad. Kastamot talaga dagiti aggatang. Agtawar talaga. Timing am ati agtawar ka ni kagawad.
Ayunan niya. Mutoy jay gatang ko ta, inakon. Tapno, adyan to mati iluto ni Uncle Moon. Apay, sa dino ti papanam, kwarog. Imbaw nak ni Uncle amapan gumatang iti sardinas. Siya kon ti mapan gumatang. Sigantay. Amangan no tawaram, kat ad-addan agumura ni Marikwanang. Kahit kastamot at talaga dagiti aggatang antay. Agtawara talaga. Timing ti panagtawar kan ni Marikwanang. Ayunan niya. Ala, ited mon kanyak jay paggatang. Tamapanakon, tapno makaluto akon iti pangaldawan tayo kada uncle mo. Maray, ada ka din buena manom? Ay, awan pa'y nga raud. Ay kat siya kun ati buena manom. Umay ka gumatang? Ay katuen amaray. Ada ka di lakom anangina. Makita kat naglalaka mo ti presyo na gito'y lakom. Ay nalaka aya. Wen, jay nangina ti umay ko gatangan. Adda aya nangina alako kat impalakak mo't aminan. Ay urayak nga ruden Nga addan to nangina alakom maray. Jay pay laeng nalaka asardinas ti gatangag. Ayun ala. Saan ka amadanagan ta i-reserve token ka jay nangina? Sige, Maray. Jay kanginginaan, Ay, uwan, Maray. Jay kanginginaan. Ay, kabaranggayan. No nasaya at tipan nakisarita, awan rumswa nga apa. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.